laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. alhamdulillahi rabbil alamin summa salatu wassalamu ala man bu'isa rahmatan lil alamin nabiyina muhammad ibn abdullahi wa ala ahlihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa sallama tasliman kathira. amma ba'da, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. musidɓe julɓe tedduɓe toliɓe ko nokkure meɗen waɗande barkiɗo ko radio meɗen laawol kisal, ɓaawo yettude allah subhanahu wa ta'ala. on allajo waɗɗo ko hana yettirede, o yetti hoore makko, o foɗisi enen ɓiɓɓe adama ɓen kadi e yetti, o ɓeyde nemaji makko ɗin e dow meɗen. sen dulli e ronki yettude hara lette makko ɗen no satti, ɓawɗum duwande nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama. on nelaɗo hanaɗo attorede du'anede kala ko allah tagui kon, saabu noon o yettiniri ngal ɗo nulal e hoolare. ɗen toro allah yo allah ɓeydu yurmede e teddungal e maɓɓe, kamɓe ɓe gureji maɓɓe, sabaɓe maɓɓe, wondunoɓe e maɓɓe wondigal moƴƴugal e kala jokkitiɗo laawol ngol ɓe wonnolngol ha ila yawmil qiyama. allah ara koye ɓe yimɓe ɗon jaaren allahuma amin. ɓawɗum haray men salmini on salminago islam gonanɗon gonɗo mi wiyani on assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. nokku kala ko wontirɗon e hoore leydi allah ndin, haray no andirɗon noon no wowiri noon si ɗiɗo sahaji hewti en fotte ko nokkure meɗen ɗo fi en ɓeydodire fi kaɗo dina meɗen wona allah subhanahu wa taala o yewtiri noon. haray musidɓe julɓe tedduɓe, hande kadi haray hiɗen fotti e ceernoɓe meɗen, ɗum woni cheikh oumar bari. ɓe tawata buy e meɗen ɗo haysi andaɓe nani inde maɓɓe ma iyi batteji maɓɓe. haray ɗen toro allah subhanahu wa taala yo allah walan ɗon junnu balɗe ɗen o moƴƴina battane on. haray ko kamɓe woni ko wonani en ɗo hande ko micro inchallahu taala. haray si wi ɗon haray ɗe gandintina kowoni ko technique ko yumma meɗen hajja fatmata ñippi, cheikh mamadou aliou bari, cheikh alfomar diallo e musidɗo moɗon on abdoullahi diallo e wondude cheikh isa wondiranɓe en sengo guine conakry. inchallahu taala haray ɓawto ɗum haray ɗe yamodira yarla gonɗe ɗo fatunde ɓeɗo ceernoɓe meɗen tedduɓe cheikh mouhammad sérif diallo. haray ɗen toro allah subahanahu wa taala yo allah walan ɗo naaduɓe aljanna, o waɗa barki e ɓe gureji ko ɓe acci kon. haray oustad en no suɓani en ɗo ɗen yewtangol en seeɗa ko homɓe woni oustad mouhammad chérif, nde tawata noon haray fewdo ɗo yimɓe ɓen no humpa ko homɓe woni oustad mouhammad chérif. haray oustad cheikh oumar bari hiɗe gandi haray ɓeɗo ko talibaɓe maɓɓe, kadi ɗe gandi oustad cheikh oumar bari e oustad chérif ha honto e huwodiral ngal ɗuɗuno e wondude karamakoɓe ɓen fof e julɓe ɓen fof. haray ɗen toro allah yo allah yaafoɓe o ɓoyna ɓeɗo karamakoɓe fof hakkudeji meɗen. haray hiɗe watta micro nge sokeje oustad inchallah, si tawi no woodi ko musidɓe go humpoya si ɓe landitoyke, si tawi oustad en tan on ƴetti haray ɓe wawi e jabade fi ko yowodiri e programme ji cheikh chérif ɗi inchallahu taala. haray mi watti micro nge sokeje moɗon haray ko saɗi moɗon ko toli oustad inchallah. bismillahi rahmani rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. amma ba'du, assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. min salmini musidɓe men julɓe kala kaɓe woniri e nder aduna allah on, wonɓe heɗitade o radio meɗen ɗo, radio laawol kisal ɗo oustad abdallah yewtiri ɗo ni. haray eɗe balɗe ɗo heɗen ɗuytora aade meɗen julɗo musidɗo meɗen mo wonɗen naɓidude fi ɓantukol ka diina ka leydi meɗen ɗo. haray jama fof no andi nde fatunde ɗo fof humpitike, fof yurmini, fof hiwrodiri, fof du'anikemo. haray ko wiwɗen ko yo allah subahanahu wa taala on yaafamo, yarlomo, jaɓanamo golleji makko moƴƴi ɗin, o naadamo aljanna makko firdawsal ala on, moññintina ɓeygude makko nden, moññintina en enen ɗimmoɓe makko ɓe wondunoɓe fof. allah subahanahu wa taala newnana en, heɓen golleji moƴƴi, ko o yaaforen kanko allah subahanahu wa taala. o darsu meɗen ɗo ko wowi ko darsu fi siratu rasuli sallllahu alayhi wa sallam. kono hande en udditira nde yewtere meɗen ɗo yewtugol seeɗa fi oustad mouhammad chérif diallo. ko allah subahanahu wa taala sendude si o sendi geɓe ɗen o yeɗa mo be, si o gayni yeɗude mo be ƴetta geɓal mum ngal yaada e muɗum. oustad chérif allah on yeɗali mo balɗe,
o heɓaali duuɓi o feƴƴiniri duuɓi 37 ko 1982 o jibina district wiyeteeɗo Labe Ɗeppere jeeya ɗum e ndeer sous préfecture Garambe jeeya ɗum e ndeer préfecture Labe gila Labe ka saare heɓi ka maɓɓe ko 17 kilos woɗɗa hay seeɗa eɓe ɓaɗi tarawal route national iwengal ngal Labe yaha pita ara Conakry Allah waɗi o jibinama ɗon ko Alaji Madiou Diallo woni baabe makko ɓeeɗo noon Allah subahanahu wa taala simo sendude piiji ɗin o heɓanayɗi law ɓeeɗo yiɗugol diina e yanganagol diina ɓe waɗa ɗum law Allah subahanahu wa taala on okkude ɓe o geɗalje ɗo yani weltingol ɓe kaɓe woni ɗon fewno ɗo ko ɓe andirano hitande ɓe senoto Makka ɗum ko addi agence uji fuɗɗede moƴƴineede ɓe sewno si ɓe yeehi toon hakke makko toon weɗata ɓe sooda toon piiji ɓe addata ko ɓe yeeyita si ɓe mari place ka saare Labe ɓe adda ɗon Oustaz Sérif ɓe ƴettamo ka maɓɓe to ñande o ɓe arda o wonata ko maɓɓe ɗon o wallitoɓe o naati l'école primaire gila law ko franco arabe Allah on nawri hakkille makko ɗen e mum école primaire no Konkola wonande anduɓe Labe o janngi ɗon o gayni o yehi ka wiyete Cindel o waɗi ɗon collége ko ɓayre o gayni collége o Allah on waɗi feere yo aru Conakry o naata lycée Matam o lycée franco arabe on Matam hakko Petit Moscou Allah waɗi o janngi ɗon o waɗi bac on tuma haɗi ko bac ji ɗiɗi woodi bac 1 e bac 2 si ɗum ɗon kadi gasi concours waɗe fi naatugol université o heɓi bac ji ɗin ɗiɗi noon telema 2005 o waɗi concours o ronki heɓude ka concours hakke makko o hoolino hoore makko hooli niveau makko on ɗum walanakimo awa on saa'i ɗon baabe makko en yani tension hannde kadi o tantali hannde kadi waɗgol concours fi naatugol université o fuɗɗi occupade baabe makko hari arabuɓe ɓe Misra no ari ɗo ɓe udditi ka janngete fi formation professionnel fi eltugol jannoɓe arabe fi jannoɓe arabe wono eni Allah waɗi o winda e ɓen janngoɓe toon ɓayro o ari ɗon e nder duuɓi 3 o janngi o heɓi diplôme ko wiyete kon BTS ani ko brevet technique ɓeynete supérieur kono kanko brevet makko on ko étude supérieur fi enseignement o heɓi on diplôme ɗon kono ɗo o hewtude on diplôme ɗon hari o fuɗɗinoke fii da'wa ko ni o fuɗɗike jannude o fuɗɗike waajade o fuɗɗike julnude o waɗi ɗi golle ɗin fof o hawtiniri ɗum ɗo fof gila ka wonno janngude ɗon amma min Cheikh Oumar wonɗo yewtude ɗon ko honde tuma mi anndimo ko 2001 association ɗo noon inne AAMG association des élèves et étudiants des musulmans de Guinée eɓe waɗayno ɗo hitande be hitande kam fi formation ɓe innamo Kanafi yani ko camp national de formation islamique 2001 ɓe haldi ɓe fotti yo waɗe Labe ɓayre ɓe haldi ɓe fotti ɓe waɗe Labe on to meɗa gollude ko agence municipale d'Afrique ɓe diisodiri toon joni yomi waɗanɓe conférence fi terme central wonanoɗo yewte ɗon nden hitande e on conférence mi yehi Labe ko ɗon mi fuɗɗi yiide Oustaz Chérif himo ɗimmi dari paykum wakkili fi wallitagol fi
ɗo piiji ɗin ɗumannode fi daɗɗuɗiji fi ñaameteji fi sonorisation fi piiji ɗin fof kanko e suka meɗen gono ɗon ene Mamadou Saliou Bousra ko ɗon min fuɗɗi ɓe yiide Allah waɗi o arti Conakry waɗa o arti Conakry o fuɗɗi kaka lycée gaynugol makko heɓgol bac on e fewnodiri fi resugol ko resi gaɗaljo bappa makko no inni Oumou Hani on ka tawi no janngude franco arabe Allah walli o kanko kadi o continue franco arabe on noon ha o murtoyi Allah newnanimo o formation ko Maroc ɓen initino ɗo fi formugol imamuɓen sonnaɓe mo tawano e premier groupe yahnoɓe ɓen waɗana formation duuɓi tati o arti ara mo ƴeewa e suddiɓe jogiiɓe fennoɗo qualification fi jannugol e ɗumanɗo e hoore ɗon kadi o yondinoral ɗon ɗon kadi o naati école de santé ko tanno e ndelande o de hitaande feƴƴino ɗo kadi o heɓi diplôme makko on telemma ka école de santé kañum sonnajo makko arana o o jommi kadi sonnajo ɗimmo no inne Ummul Fadli mo mari geɗal ɓe jeego sinaaɓe fayi ko worɓe ɗiɗo e sonnaɓe ɓiɓɓe rewɓe nayo telemma ka ɓeygure ko ɗum ɗo hamba telemma fii ka activité ji makko gila ka wonno paykum o yiide e ɓe wiyeteɓe jamiyatu Nasr al Islami o gila laaɓe toon o hannde kadi o naati e nder association o ɗumanni ɓayde kadi AMG ari ɗon kadi o naati hannde kadi activité ji makko ɗin fof ko fii no sukaaɓe janngira fii no sukaaɓe heɓira formation fii no sukaaɓe wakkilora fii diina Allah ka si woɓɓe no waɗde campagne fii goɗɗum goo kanko hari mo waɗde campagne fii ɗum ɗo e ndeer labbe on fof ko mawɓene sukaaɓe fii yoɓe yewtu fii diina fii yoɓe faamu diina fii piiji boyi o waɗi labbe toon honno e dalan ɓayro ari Conakry ga kadi haa jooni o hokkiti eɗin jamɓeyaji ɗo ɗiɗi jamiyatu Nasr Islami e jamiyatu Talamiz wa Talab al Muslimin AMG e Nasr Islami hannde kadi tawi o heɓi nokkure yaajunde ɓurde laɓe Conakry ɗum ɗon waɗi haa o anndiniri e yimɓe wonɓe waɗde dawa ɓen fof makko baaɓe ɓen fof o anndiniri e maɓɓe o anndiniri e association ji ɗin o anndiniri e woɓɓe yannganaade diina kam ɓen fof e nder leydi ndin ɗo kanko tawi hakkille makko no jaɓi wonnema sukaaɓe ɓen koɓe aruɓe takko karamokoɓe wonɓe ɗo ɓen ɓe jannga e juuɗe maɓɓe ɓe ne'o e juuɗe maɓɓe ɓe golla e ley koyɗe maɓɓe ade kanko hakkille makko no jaɓi ɗum ɗo moƴƴa ko ɗum waɗi a tawa e karamokoɓen ɗo fof alaa mo woni janano e mum mo ɓadi karamokoɓe fof mo ɓadiɓe fof mo bema karamokoɓe hano mo naftorde on karamokojo ɗon ber ko wawi naftorde ko e juuɗe maɓɓe kono hari o ala dogande fi hoore makko kanko tun fino naftora e juuɗe karamokoɓe sago makko koye jama o luttuɓeɓe kadi naftora karamokoɓe mi jonna misal ɓeyɗo ɓe gayni heeƴintinde juuɗe maɓɓe nen solo primo ɗo mooɓe makko baɓen ɗo inni hey ko wata wadde hande juulide men ɗo jalba ko gandal ngal joni noon minen komin fayɓe on accay wallidiren han karama ko ɓe janduɓe ɓen ara ga ɓe ara ɗo ɓe janna ɗo ɓe waajoyo ɗo moɓɓe newni moɓɓe ga juulirde ɓe newni o yiide sukaɓe ɗimmoɓe makko ɓen o holli ɓe ɓen kadi jaɓi wona joni fuɗɗude nga juulide amen ɗo Allah waɗi ɓeni joni ɓe noddam fiyo mi waɗa ɗon dars ɓayde ɓe yewtilan min ni mi newni ɓe noddi oustad Hafiz Sow ɓen noon kadi yaaro waɗa ɗon dars ɓen noon kadi newni ɓayru minen ɗon ɗiɗo heɓike ɗon on tuma kanko e ɗimmoɓe goo ɓe haldi ɓe fotti joni Alaji Boubacar Ndiare en kañum hikkiranɓe ka juulirde ka Alaji Dawda ley to ɓen noon kadi waɗa ɗon darsu ɓe haldi ɓe fotti kadi awawi docteur Mamadou Wuri de seeno e nde juulirde Nasri Islami Diemadou Laaley toon waɗa ɗon darsu
kamɓe sukaaɓen ɗon on zone ɗon ɓe coordonné ɓe faamodiri hakkunde maɓɓe tawi min miɗo jonnude suwar min hayati sahaba e dimanche jeɗen ustad hafiz o janna sifatu salati nabi sallallah alih sallam e talataje ɗen on tuma haldoya fotta joni e jumaje ɗen cheikh boubacar ndiare waɗu darsu e albayanu fi arkanil islam e juulede ko allahji dawouda leytoɗe après e aseweje ɗen docteur wuuri o kañum waɗatoɗe mana ɗum ɗo fof allah waɗi o tawa e mum yani mimmini fi mum woɓɓe goo heɓi ɗuma on wakkili allah waɗi ɗum ɗon laati ɗin ɗon darsuji ari no jokkodiri haa feeno ka o corona ari ɗo te taƴaali ɗum ɗon feƴƴi o wi enen ɗo on tun ka quartier ɗo ko heɓɓeɗen darsuji ɓe karamankoɓe ɓe ɗo kon yonata hakken huutoɗen ɗi réseau sociaux ji fiino ɗi darsuji karamankoɓe hewtira ka yaasi mbiɗo maniti o engagé no wi o suuɗoy caméra Dubai o soodi caméra Dubai o addi ga juulirde ɗon fi filmugol darsuji ɗin hiyo darsuji ɗin yew allah waɗi o yiidi ɓe atti gollidiɗo ɓen ko ɓe ka laawol kisal ɓen noon kadi ɓe honno men delan ɓe tambiti murad no moƴƴa ɓe waɗi hannde kadi ɗum ɗon fuɗɗa ka ɗum ɗon fuɗɗano kadi haa joni no jokki e nder ɗum ɓayri mo jindude mo yaade e leyɗe ɗen fof mo humpodirde musidɓe men wonɓe ka yaasi surtout wonɓe telen amérique e europe haa o faamodiri buyi e maɓɓe joni fii si programme ji heɓi ki gaa honno ɓe gara yoɓe naɓu kamɓe ɓe saakitayɗi e nder ɗum min eni joni ustad men faala piiji ɗiɗi wallita ɗon men fiiɗi ɓeygureji hakkunde ɓe worɓe e rewɓe ɓen hakkunde sonnaɓen e joom galle ɓen ka galleji feeno ɗo andeji no woodi min faala yewtano men fi muɗum min ella ala ar kanko tigi o suuɓi wonni o waɗanno men bayana ñande goo ndeeɓi nasru islami sagon ko on bayana fillitoto ɗon ɗo inumi bayana e waɗugol formation wona gotum yo joni ko formation wonɗe wadde formation wona darsu goto waɗete ko darsuji buy waɗete woni ustad dammugal ngal no auditani o mbeɗa ɗum no faalira ɗo ina waga si joni fi alhayatu zawjiya ma assaadatu zawjiya ɗum ɗon e waɗa e darsuji ko yahata tati allah waɗi o ari meɗe enregistré ɗin ɗo fof min gayni woni joni ustad darana en fi needi faɓɓe no mapen ɗum kadi min haalde min fotti allah waɗi ñande ala noon ɗum innomi mi ala yewtude honno ne irte ma ko honno ko honɗum taw fi honɗum nden faala ye yewtu fi needi ndi ne yewti on ɗon min gayni dimanche feƴƴuɗo o ala feƴƴuɗo o mi yewti fi needi ndi min fuɗɗi enen komin fuɗɗi kon min inni tigi tigi on haray kala makkoɓe adinoɓe no inni mo heeɓi ɓiɗɗo yo senndu needi ndin fecce tati feccere ɓe duuɓi jeeɗɗi arani ɗin ko yo fijudu e makko duuɓi jeeɗiɗi hikkuɗi ɗon ɗin o neyamo duuɓi jeeɗiɗi sakkitori ɗin o wondiya e makko jaatigi makko oɗa mo jaatigi mana laibhu sab'an wa addibhu sab'an wa sahibu sab'an min yewdi fii ɗum ɗon min gayni fii jeeɗiɗi arani ɗin min haaldi min fotti dimanche aroɗo faɗɗi janngo min continue fi jeeɗiɗo ɗimmon e jeeɗiɗo tataɓon haɗa ko hono mi faala wiwde momi yewti ɗo kon fi oustad chérif wona fi hollugol goɗɗum ko geɓal no allah no waɗana goɗɗo o addanama ngol fof nde wotere woɓɓe allah addanaɓe seeɗa oɗo ko wawi waɗde kon e nder ɗi duuɓi ɗi o heeɓi ɗo woɓɓe wata wadde ɗum e nder duuɓi 50 duuɓi 60 duuɓi allah hawtindinanimo ɗum ɗo fof o wawi hawtinde allah on ukkorimo ko wela heɓude e nder programme ji ɗin gogo heɓugol gandal haɗa ko payko haɗa no fini no andi ko honɗum hana waɗede heɓana hoore mum dépense tawa landota ko
yo yoɓane transport ma yo waɗane ɗum ɗo ma yo waɗane ɗum ɗo ɗum ɗo ko Allah on arsiki mo ɗum ɗo tawi ɗum wela hawtutude nokku ngotu wonande yimɓe ɓe woɓɓe Allah okkay gandal buyi kono hara moyen ɗuuɗa woɓɓe Allah okkaɓe moyen buyi kono hara gandal ngal ɗuuɗa woɓɓe Allah okkora ɓe gandal seeɗa moyen seeɗa kono hara wakkilagol waɗa golle ɗen hara ɗum ɗon kadi no manque ɗo on Allah hawtinirani mo ɗiɗo tati wakkilare ne e gandal ngal e jawdi ndi ɗiɗo wela tawtinirde Allah on hawtindirani mo ɗiɗo tati o wawi gollitirde ɗi haa ko en fof yiwɗen ɗo wonɗen seeɗe wondema ɗum ɗo on tigi tigi on ene ko haa ɗo ɗaɓɓete ko Allah subahanahu waɗata kon ko Allah subahana taala waɗata kon en fof e yii battane makko o e yiino o wattinira noon e yiino o wattinira noon gooto fof yiiɗo ɗum ɗo ko toroto kayen kadi Allah yo heɓ sifa ɗum ɗo ko sifa ɗum ɗo ɓayde fof maaye mo ɓe ko toroto ko Allah heɓa sifa ɗum ɗo jooni lamɓe ma yiiɗo almamiɓe ma yiiɗo jon jawdiɓe ma yiiɗo e yimɓe anndaɓe buy ma yiiɗo kono hay gooto e yi aali sifa o jama ɗo ɗum ɗo ko wiyeten hari himo mari gundohum e juuɗe Allah subahanahu wa taala ko Allah on tun anndi ko gundoho noon si Allah o yaltirani mo ɗi piiji ɗo si tawino omara gundo ko Allah Allah waɗantanomo ɗum ɗo joni noon haray ko wiyeten sukaɓe yoɓe immo ɓe daro ɓe jokka oustad Chérif ko honɗum ɓe jokkatamo yoɓe jaɓu ɓadade karamankoɓen ɓe waɗa hoore maɓɓe taari baɓe karamankoɓen ɓe wona e ley koyɗe maɓɓe geɓe ɗen ko senda ɗum ko woni takko karamankoɓen ɗo kon fannali mo teddungal fannali mo teddungal ɓeydan mo teddungal haɗa ko inneten sukaɓeɓen yoɓe ɓaɗo karamankoɓen inchallah Allah fannataɓe teddungal kadi ɓe gollitiri pehe karamankoɓe mawɓe ɓen haray ñeeñal e hikma no woodi kono noon haray neɓere fiinen no woodi e ronkere nde sukaɓen mbawdi ndin e wakkilare nden no woodi on haray ñeeñal ngal no manki joni noon ko ɗiɗo ɗiɗi hawtinirde ñeeñal mawɓe ɓen e wakkilare sukaɓe ɓen ko ɗiɗo wawata e naɓude piiji ɗi si wakkilare sukaɓe ɓen e hawjere maɓɓe nden tun hikkige yeeso no gasa koɓe rondi kon hibboya siko mawɓe ɓen kadi tun kamɓe tun gasa ka fokkita to mi ronga hewtude sabu angal hono yawugo ngo haɗa ko torotoɗen sukaɓe ɓen koɓe ɓeydo wakkilade ɓe wona takko mawɓe ɓen ɓe jaɓa kafidede ko wona gollede kon oɗo joni mo naɓidude e ɓeeɗo mo naɓidude e ɓeeɗo mo naɓidude e ɓeeɗo fi o gollidi e ɓeeɗo ɗum haɗalimo gollida e ɓeeɗo ɗum waɗalimo ha o haɓida e ɓeeɗa ko e neɗɗo on wonata wona e jama o sa yi kaari wondi e ɓeeɗa tun o haɓi e ɓeya koye makko woni koye makko woni na ɗum o haɓidata e goto si goɗɗo wawi gollude e jamɓiyaji tati nayyi hiɓe naɓidude hay goto yiyanali mo ella télé sengo mum on haɗa koye makko woni haɗa ko ɗum torotoɗen sukaɓe kamɓe kadi ɓe wakkilo ɓe suusa ɓe wawa wondude e jama on hara ɓe foltake ɓayre wona fi o darso ɗo wonno darso men o haray mi daroto ɗo e télé ma fi ɗo e onno e ndelan fii yomi yewtu seeɗa hannde ko onwan gooto mi yewtata fii ko darsu meɗen tigi tigijo on fi siratu nabawi on sallallahu alih wa sallam haray ko ɗo wonne darade fi oustad Chérif torotoɗen Allah subhanahu wa taala yo Allah on yaafomo yarlo Allah yo Allah on lontinan en sifa makko buy yo Allah on heññu sohla on e ɓeygude makko ne Allah renamo zurriya makko on waɗa barke e maɓɓe e Allah ukkorɓe ko ne'aɓe ɓuri ko o ne'aynoɓe ko Allah subhanahu wa taala hino yurmeɓe ɓuri ko yurmeteno ɓe kon kanko yo Allah yurminɓe
Allah subhanahu wa ta'ala o reneɓe ɓuri ko o renenoɓe ko Allah renuɓe Allah subhanahu wa ta'ala ɓante fi maɓɓe ɓuri ko ɓanteno fi maɓɓe yo Allah ɓantu fi maɓɓe kamɓe Allah o naaduma aljanna ene kadi Allah hokka battere moƴƴo yaafon so ƴettite aray fi ɗon ɗoɓe fuɗɗade darso on haara be mi jarna ɓe musidɓe men ko laawol kisal miɗo maniti gila o darsu suwara min hayate sahaba fuɗɗa hari hiɓe tambiti darsuji wonaɗi waɗede kono hakkiri ɗo ɗi fof hiɓe tambiti hande kadi activité ji waɗaɗi honno ndelan ɗo ɗi fof hiɓe tambiti ɗum ɗon no yaltini battane mum moƴƴa seede mum wattingol oustad Chérif ngol min ɓiɓɓe am ɓen fof wonɓe ɓen ka extérieur ɓe siigo ɗum on ha direct haalande ha goɗɗo maɓɓe wiilan honno goɗɗo wi oustad ƴette paɗe ɗe honto paɗe mon ɗe o inni miɗa anndi fi majje o wolani no wayni miɗo nande gonno yewtude ko o wi ɗon anndi ka hombo jogii paɗe mon ɗe no hayɓe siiwude ɓe fof jiwa am wonɗo Bamako no inne Bilqis oustad Chérif janni mo ñande peere makko on ko kamɓe wanno bayana sukama Abdoulaye ñande peere makko kamɓe wanno bayana jiwano e ta Généwi e Mariama ñande peere makko kadi ko kamɓe wanno bayana aray ɓe keddinilan hittini fi an ha mi waɗa sifade ɗum o telema hakkude amen o mi ala sifade fota wayno ɗa ɗum woni programme om ɗum ɗe anndi toon ko aɗa yiɗɗo e diina yiɗɗo yimɓe diina yiɗɗi kanama koɓe diina ɓen aray nderge Allah yalama yaafuma yo Allah ko hikki ɗon joni arten e darsu meɗen o darsu on ka siratu rasuli sallllahu alih w sallam wi'uden o siratnulaɗo sallallah alih w sallam ko fi honɗum hiɗen jantomo hiɗen yewta fi makko ko o ɗo sira yeɓɓitetoɗa anda ka rewano ha ka diina dari heɓa an kadi ƴetta ɗon ko yonnora fino darna diina ka so a jangi qur'ana on a jangi hadise on a watti ɗon sira on a faamay honno ka diina sincira a faamay honno ka diina teetira ha janɗi ka diina honno yalnira ha woni leggal sattungal ha dimɗe maggal heeɓi hanki hadi koye woɓɓe yango ɓe tampa ɓe ware ɓe soñje fi diina kan an hannde koye aru teddineɗa yeɗeɗa waɗaneɗa geɓal fi diina kan anndi no sirti oɗo hanki hari ko ƴiiƴam makko ɗan e wonki makko kin wona ƴettede an hannde ko teddungal an hannde ko teddungal wonaɗa waɗanede ɓe annduka ɗum ɗo iwri ko honno ɗum ɗo jogoɗa nulaaɗo ɓayre ɓe nulaama ɓe arno tawi tigi tigi on koye ɓe darto ko fewndi kon e leydi keɓɓe woni ɗon laamu dundanankima marɓe bewɓe jama murtuɓe wona ɓeeɗa tawi nulaaɗo sallah alih w sallam ɓe ara fewta ɓe ɗo lamɓe ɓen ko lamɓe dundarankeɓe hunjuɓe yurmede aɗa marɓe ɓen no bewi jama luttuɓe ko yimɓe murtuɓe kono ɓayde ko Allah nuli ɓe Allah tabintini ɓernde maɓɓe ɗen ɓe amali ɓe hulali ɓe ɗenƴaki ɓe wakkili soñdia naati darto men fiɗɗino ɗon duuɓi tati nulaɗo no ñiñinde waɗa gundol fewta jama o andu ɓayɗin duuɓi tati feƴƴi Allah inni ɓe heewi hollutu jama o huulo e kene wolugol e kene on o addani ɓe soñdia ko piggal ko hare ko ittugol wonkiji ko nande sifaɗi on tuma ɓayre hewti ɗon tenɗi ɗen ɗiɗi no mo ɓe no ndaarude laawol ɓuraysiyankoɓe heefeɓe ɓe no ndaarude laawol ko honno ɗum ɗo mulirta nulaaɗo no ndaarude laawol honno ɗum ɗo tabitirta mo ɓe maɓɓe no fewti fewtande nulaaɗo ɗon ko honno ɗum ɗo wurirta fewtande ɓeyɗa ɗon ko honno ɗum ɗo warirte itte
sonja waɗi en aray e hitande jowa ɓiire ɓaawo nulgol nulaaɗo sallallahu alih wa sallam mana hitande ɗimmere nden ɓaawo feññingol daawa tawi jama on so jige jama on tampi allah subahanahu wa taala jippini suratul kahfi ari e nulaaɗo sallallahu alih wa sallam suratul kahf no jogii qissaji ɗo en yewte ko yowndiri e o darsuɗo kon tum qissa ashabul kahf innahum fitatun amanu bi rabbihim wa zidnahum hudan wa rabbana ala kulli qawmin fa qalu rabbuna rabbus samawati lan nad'u min dunihi ilahan ɗo ɓe yewti ɓe ndaari ɓe tawi ka ɓe fewni ɗo on ala marsude ɓe haalde ɓe fotti fa'u ila kahfi yansurukum rabbukum min rahmatihi wa hayyi lakum min amrikum mirfa mana ɗo on ɓe sortoɗen qur'ana no yewtude wonde yimɓe si faaɗinanama ha ɓe ndaari ɓe tawi wonan ko ɓe gaynata yoɓe diru wata innu e honno waydeɗan a darto ɗo ɓurɗoma sa e yiɗi fof on isse ɗon ari nulaaɗo jannga sahabaɓen on qissa ɗon qissa hikkuɗo ɗon on qissa ɓe annabi Moussa kene kono wona o kene ɗo woni tigi tigi on battane on no woodi hara wona ko kene on wona ko yiiɗaka kene ɗo kon wonoyde battane on janngo annabi Moussa haade kanko ko kene on o suti amma kadi oɗano holludema ondema ɓaawo o ko kene mo yiɗa ɗo goɗɗo no ɓaawa yimɓe julɓe naatuɓe kadi yinaɓe yoɓe anndu wondema nde sattede ɗo nde e woodede goɗɗo ngon wawi aroyde ɓaawo mayre hara koko moƴƴi ɓe faami ɗum issago aroy fi zulkarnayn o yehi maghrib achams o yehi matli achams o yehi dow ele nano e ñaamo hollugol wondema ndi leydi ɗo hinde e juuɗe allah subahanahu wa taala ko kanko jeydi o halfinene mo faalawo awa ɓe julɓe soñjiɓe hannde ɗo yoɓe anndu wondema soñja on wona luptoo allah no wawi halfinede ɓe leydi makko ni ɓayɗo suura ɗo jippike nulaaɗo sallallah alih w sallam ndaarani sahabaɓe makko ɓen maslaha joni ɓe ɗuuɗa ko e nder saare ɓe woni kamɓe koɓe seeɗaɓe koɓe capanɗe si ɓeni ɓe dartoto ɓe ɗo ɓe re'ay ɓe nulaaɗo softi sahabaɓe goo ɓen ɗo ɓe yaltu nulaaɗo no makirani ɓe noon wondema leydi kaariri lanɗono toon nunɗo ɗo goɗɗo toñatake ka makko ndaare so yahi kutubu siira on fof no fottani wondema ko dogugol soñja on kono sa naari a tawa wona dogugol soñja on tum goɗɗo ngo no ɓaatimo en arta joni yimɓe mokko baɓe 12 e sonnaɓe nayo no jeeya e maɓɓe Ousmane ibn Affan radiallahu anhum e Ruqayya bint Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ɓe seeni ha ɗum koye lewru raajibi haw halda fotta ko gunɗo ko wonɓe suuɗade wona yo goɗɗo anndu kono weydo e bimmi kaari yi'aka kaari kadi yi'aka a goɗɗum waɗi ɓeɗo fof yi'aka est ce que ɓe suuɗaki ɓe fuɗɗi tefude andugol fi maɓɓe tawi ɓe ƴettino baton ɓe yeehi allooɗe ɓe lumbi ɓe hewtori ɓe hewti leydi Habasha ɓe woni laawol ɓe werna daaji saboto suumaye nulaaɗo sallallah sallam moɓidiri yimɓe makka ɓen juhiɓe kaaba masjidul haram ari ɓe janngi ɗon onno suratu najm ayɗo ɓe janngi ɗon suratu najm awa jama on buyi muga
on anndi nokkeeli goo si goɗɗo no yewtude haala welka anndataa nde kellanɗaamo anndataa nde kellanɗaamo kamɓe kadi ɓayde nulaaɗo janngi suratu najm haa o sujjii buy maɓɓe sujjii sabu hakko haala kam weli kom wonaa wonde maɓe ɓe gomɗini konko ɓe sujji ɗon rimeere yarti ko yomi woliri noon rimeere yarti ɗum yehi haa hewtoyi habasa wondema awa hooreɓe makka ɓen silmi tawi hooreɓe makka ɓen silma sina ɗiɗo hamsa e omar ibnul khattab hamsa ibnu abdulmuttalib e omar ibnul khattab tawi ko ɓeyɗo ɗiɗo silmi duɗuɓe fof silmani kono jama on hewtiɓe to wondema awadi awa yimɓe makka mokko baɓe makka ɓen silmi ɓe fokkiti ɓe arti e juldaɗo hewtugol maɓɓe e juldandu ɓe tawi jaka wona goonga ko nani eyi ko ɗum innete rimere ka pular ko nani a nani ko waɗi hara waɗali joni noon ɓe ari ɓe tawi jaka annoɓe silmali woɓɓe maɓɓe yiltori ngal hooti habasa woɓɓe maɓɓe ari ɗaɓɓi ka fatto fiyo hewtudu ka saare ka jeeya ɗon tigi ɓe fatti ɓe jeeya kono neeɓaali tawi hannde kadi bee ɓe yalta on tuma noon neeɓoy seeɗa tawi ɓe ɗuuɗi nulaaɗo sallallah alih w sallam newnani groupe njano e yaw ko yahata capanɗe jeetato e ko fawi ɓen ɗon on fof yalti ɓe yehi alhabasa ɓayde ɓe yehi habasa on tuma noon tawi makka ɓe borrama ko honno waɗi ɓe borrama ɓe tañƴini wawayi waɗoyde goɗɗum ka yaasi ara dartoɓe ka nder ka saare ga ɓen ɗon yehi ka yaasi andi koyo gañoma o wona e nder kaso wona yo fonto o yalta ka yaasi o heɓoya doole ma o heɓoya hakkille o ara o dartoma ma o yetto ko wonɗama wadde ko waɗumo ka nder tata ɗon hara o yaltata ɗo joni noon ko ɗum ɗo yimɓe ɓuray so ɓen perdi nulaaɗo wawi yaltinde ɓeɗo fof ɓe yaha ɓe hewtoya onno e nder e leydi jananiri nde annduɗa konngol ɓe yamartata to konngol ɓen ɗon martata e hoore ndi leydi jananiri mino nanen wondema ko wiya kon ka defte siira ko hissingol ɓeeɗo fiwata ɓe ware fiwata ɓe lorde kono wimi goɗɗum ngono toon mi ma'na ko inneten kon jooni si ballonno fijeede a ƴettata joueur ɓe ɓen fof naɓɓaka terenne wootere a ƴetta joueur ɓe goo kelɗuɓe allah on holliɓe ɓaawi harere ko ɗum waɗi so yi wono Ousmane ibn Affan radiallahu anhu no jeeya e ɓen yahuɓe on hari goɗɗo mematamo hewtatamo ko jeeyaɗo e yimɓe banu umayya kamɓe Abou Soufiane en kamɓe woni goro goto mon kamɓe nulaaɗo en hiɓe kappi mama sorojo jano on ko bani Hachim e bani Abdoumanaf joni noon bani Abdoumanaf ko ɓen woni banu umayya ko ɓen noon iwi banu Hachim kamɓe kadi ko ɓeeɗa iwi nulaaɗo koye ɓeeɗa iwi joni noon tawi ɓen ɗon on goɗɗo hewtata Seydina Ousmane goɗɗo yennatamo goɗɗo mematamo kono no anda oɗo ko hoojo wawowo o e lontade si tawi goɗɗo go ala sifa ɓeye Jafar ibn Abi Talib on kadi no jeeyano e maɓɓe no jeeyano e maɓɓe yimɓe kelluɓe ko ɓuri ɗumannade ko ndaron ono Bilal wonanoɗo leftede goo o tawanoga yahuɓe ɓen Habasa Suhaybu ɓuranoon ɗo lettede goo o tawa yahuno ɓen Habasa Ammar e bemmum e yumma mum ɓe tawanoga yahuɓen Khabbab ɓeɗɗo fof ko ɓuranoɓe lettede tampineɓe ɓeɗɗo fof yahano Habasa mi mana ko ya faamu wondema nulaaɗo hari no mari ko innete kon jooni ko innete kon stratégie yoni ko ɗon portuɓe no wolide haala kan yani yiɓugol ka woɗɗi ƴettugol programme fii ko woɗɗi jooni minen nangodiri e ɓeeɗo makka ɗo tumi surtout woɓɓe ɓen ɗo woni ka sera to haa min annda ko honɗo woni yaltoyde
siko menen waawi ɓe arta ɓe tawta men siko kamɓe waawi men kamɓe ɓe ara ɓe lonto men ɓe waɗa komin waɗanno ko ɗoy ɓen ɗo woni toon haa nulaaɗo iwi makka ɓe silmi madina ɓe woni toon hitaade haa ɓe heɓi duuɓi jeeɗiɗi e hitaade jeeɗiɗi ɓiire ɓe yagayni artude ko on tuma jafar bne abi talib en arta haa nulaaɗo maaki la adri bi ayihuma afra bi qudumi jafar aw bi fati khaybar ma wal aks bi fati khaybar aw bi qudumi jafar mana hari nulaaɗo no ƴetti on hannde kadi tawi ɗo jooni l'islam on hula hannde kadi nden ñande men iwno habasa ɓe arti gila gaswatul khandak nulaaɗo maaki al ana nagzuhum wala yagzunana hannde kadi en hula kaɓe ari yaɗi e hoore men hannde kadi jooni ko ene yantal on tuma noon ɓe arti ɗum ko holli wondema nulaaɗo sallallah alih w sallam allah no holli ɓe laawol ngol ɓe rewnata fiyo ɓe on ko fameten ɗo wondema si aade woni hoorele mo maɗi ɓaawooɓe yo o ndaaru maslaha maɓɓe on woto o ndaaru ko lorrata ɓe tum ɓayde ko goonga hay siko goonga kono si tawi lorraaɓe yo ndaaru no ɗuytirana ɓe lorra kan nulaaɗo ndaari ɗo lorran no woodi ɗuytani ɓe lorra kan hoore jon ko ndaaru ɗum jama on kadi wonaa yo ɓe innu kala ko hoore jon waɗi ɓe ɓe faama ko fii hon ɗum koye ɓe jaɓan hoore jon ko wi'i kon fii yo ɓe anndu wondema haray no woodi ko o suti kanko ko ɓe sutaaki piijo go kadi no woodi ɗi wolataake on saa'i ɗon ko tuma feƴƴi siɗi wowle mana hoorejo on ko ndaara sulhu jama makko on oto uppu yimɓe makko ɓen e halakuya jama on kadi ko ɓe jaɓan hoore maɓɓe ɓen si yamiriiɓe goɗɗum hayso ɓe faamali ko fi hon ɗum yamira ha hayso haqqille maɓɓe ɗe jaɓa on saa'i ɗon ko fi hon ɗum ɗum ɗo yamira kono ɓe jaɓana ɓen hooreɓe maɓɓe jaɓana hooreɓe maɓɓe finon jooni defte siira ɗen no yewti fi konnguɗi yewtanooɗi ka pale alhabasa ka lanɗon ka najasiyon ɗum ɗon no haana anndintineere waɗi miɗo ɓanndi deftere nden ɗo mi jannga nde ko windano kon Quraysh no haɓɓitiiɓe foolataake ɓeeɗo sortigi yehi kono kamɓe Quraysh ɓe taƴaaki ɓinni o lamɗo habasa mbiɗe mari yimɓe meɗen ga heeferɓe Quraysh ɗo welduɓe e makko yo ɓen ɗo yahu yiida e makko tortoomo ɓeeɗo artira goɗɗo no inne Amru bnu Las ono inne Abdoulah ibnu Abi Rabia ɓen no ɗiɗo no silmuno kono adiiɓe silmude hari onno e ndelan ko wiyetee kon ƴoyde e faamu e waawgol piiji Amru bnu Las no hooloraa ɓe immini ɓeeɗo ɗiɗo yaho yiido e lamɗo habasa e innamo honɗum ɓenna ko fay koye amen bewi e saade toon bonni suuɗi ari jama ga men faala e wattaɓe e sooke amen men natta ɓe haa ɓe hewtaka mawɓe maɓɓe ɓe mawɓe maɓɓe ɓe neɗɗe en ko ɗum no ɗemo haqqille ɗe wonno ɗumana nayo ɓe accuɓe toon kono si ɓe ari kadi ko ɓe heɓana ɓe ella si najasi on jaɓa on ella ɗon ara o jonniteɓe ɓe hon ɓe ari ɓe rewri mbatulaa ɓen ɓe neldimo kanko ɓe neldi mbatula on fof mbatulaa ɓen ɓayru mooɓaama ko honno wii ɗon enen ko ɓeyde ko yimɓe meɗen ko jaatijiiɓe meɗen so ɓe ari haa ɗo ɓe ndi ɗum ɗo jooni e waɗanen ɓe ko ɓe wii kon mbatula on fof wii ɗum kono lanɗo ko lanɗo on ni ɓeeɗo woli ko ɓe woli kon kono mi heɗitoto ɓeya kadi ɓen ɗon kadi woola ko ɓe woolata kon si mi waɗa goɗɗum ko on to nodditiɓe ɓeeɗo nodditiɓe kanko najasi o wii ma hada ddinu alladi faraktum fihi qawmakum
ولم تدخلوا به في ديني ولا دين أحد من هذه الملة عندي ko landa wal sattugol ko honɗum e diina heɓuɗon onon tawa wona diina an kan tawtoton wona diina mawɓe mum ɓen tawtoton ko honɗum onon heɓe arɗon ɗo tawtoto on accitiɓe to on tawtalla a faami suwal on on tuma ɓenni abou jafar ibne abi talib o jaaba enne ko heega en lanɗo minen hari ko men yimɓe jahiliyankoɓe أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام فعدد عليه أمور الإسلام فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاءنا به من دين الله فعبدنا الله وحده ولم نشرك به شيئا وحرم علينا دون عبادة من عبادنا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك porte parole julɓe ɓen ko ɗum ɗo jaabi e mi wata firude fof juute ɗo o yewtulan on yewtureji ardodirɗi tawa a wata samtude o inni ko ni min wonirno hari koɓe yimɓe jahiliyankoɓe minen waɗa kala ko jahiliya waɗata ko ni min wonirno allahu immini amin neɗɗo jeeyaɗo e amin momin anndi dambe mum e nunɗal mum e peewal mum eno wayi noon fof meɗen anndi o noddima yo min armi rewa allah gooto min tetto kala komin rewano e sanamuji minen e babiraɓe amen o inni men yomin woolu goonga o yamiri men woolugol goonga e hunnugol ahadi e jonnutugol kalifu e jokkere enɗam e moƴƴingol kawtal e accugol kala ko harmi e kala ko suɗ o yamiri men yomin juulu yomin ittu zakka yomin hooru min gomɗinimo min gomɗini min jaɓe min jokkimo ko yamiri men ɗum min rewi allah gooto min sirkanali mum min harmini ko harminana men kom min dagini ko min daginana kom on tuma noon ɓayre min waɗi ɗum ɗo musidɓe amen ɓen noon yani e amen ɓe tooñi men ɓe yani e amen ɓe letti men ɓe soññi men fiiɓe yaltin men ka diina amen min acca rewgol allah min yildito e rewgol sanan min jokka kala piiji bonɗi komin jokkuno ɓayre ɓe waɗi ɗum ɓe soñjimen ɓe tampinimen ɓe faaɗinanimen ɓe haɗimen hay rewgol allah min sorti e nder
hakkunde maɓɓe toon min dogi min yalti min ari ka leydi ma ɗo an lamɗo on min suɓima an e nder lamɓe luttuɓe ɓe fof lamɓe harino misra lamɓe harino hono e dalanda yaman lamɓe harino bahrain lamɓe harino iraq lamɓe harino nokkel go to kono ɓeɗo fof min yahaali ka maɓɓe min suɓima an min ari ka ma min rewɗi wongol takko ma e ley laamateri ma ndin hara men to ñaaka ko ɗum addimi olandimo enen joni ko on laaɗo mum addani on ko hiɗa mari ko addanalan ko jannganalan ko o addi kon o janngani mo fuɗɗode suratul kahf andi fi qissatu mariam ha isa ibnu mariam no nder muɗum anna sarankoɓe haqiqa ɓen no anndi ɗum ko nowoniri Allah longinimo yo janngam ɓe ɗum ɗon o janngani ɓe ɗum ɗon tawi hannde kadi goonga am ɓurata ɗo battini maɓɓe haallanɗo wulli woni hannde kadi jooni hoote yanma iwe yalde ka pale ɗo yonka galleji mum hooto ɓe amali ɓe Quraysh imminiɗo Amr ibn al-As Abdullah ibn Abi Rabi'a ɓe yehi ɓe inni amna hoyandelam Amr ibn al-As inni janngo yiyani fena hoore maɓɓe fenade nden fenade ɗo woɗa haallanɗo o yaltinaɓe janngo oya inni hey koye ko musidɓe men joni haysa waddinirali ɓe accen ɗum joni men wayno o nanataki no ɗi makka ɓe ari ha ɗo o yehi o tawi lanɗo wayni lanɗo on accemi haalanam goɗɗo wayni honno wayni nani goɗɗo honno ɓe woni wiide isa no mariam gonno ɓe wiide woko maccuɗo Allah ani noon anna sarankoɓe yimɓe innde ko ɓiɗɗo Allah on ko maccuɗo Allah koɓe woni ɓuy ɓe nodditoye ɓeya ɓe nodditiɓe ɓeyre ɓe ari ɓe diisodiri ɓenne en ala wolude sina ko ɓurano wi en kon ɓeyde ɓe janggi ko ɓurano wi kon tigi wondema ko tigi tigi on ko ruhullahi taala ɓeyre ɗum no gasi on to Najasi inni heewi ay ko wooli ɗo ko alquran ɗo e ko windi kon ka linjila tigi nen hakkunde majji yonaɓe ɓerɗum ɗo mana ko hunde wotere ƴetti lekku ngo ni feƴƴakum ɗo hakkunde majji ɗe ko hunde wotere oyni Amr ibn al-As fof mi jonni tama ɓe a yadatama onon ndaare kala ko ɓe addanolan e neldaare jonni ton ɓe hoɗuɗen onon sahaba ɓen ɗo yahe ka laamateri an ɗo woni haa ka faalaɗo idhabu fa antum shiyum yani aminun non sabbakum wurrin yani mo yenni on onno o ñaawede coggo ko yenni on ko mo wooli on konngol mettugol o nangede fii mum o ñaawede battude ko hono waɗi simi sifii fii o qissa ɗo tun e o darso ɗo ko fiyen hikma no ƴettitire fiiji men min fewnuɗo saa e wo saa e fewnodira e o alhaali mo nulaaɗo sallallah alih sallam fewnodirno e yimɓe makka ɓe kono hare no ɓurdi enen kadi saa eji ɗi feeɗa ɗo ko saa i ko adna o fuu dari kontor diina ga musidɓe hiɓɓi ɓen ko kontor diina ga hoddaaɓe ko kontor diina ga yimɓe woɓɓiwɓe ko jananiri ko kontor diina ga joni noon ɓeeɗo fof kontor diina ga mana fewno ɗo enen wonaa yen innu en darato haɓiɗen ɓeeɗo fof nde wootere haɓiɗen fof nde wootere ɓeyɗo ɓe fof ɓe yiɗa diina awa haɓen ɓe fof nde wootere wata gasude en suɓiniray ɓurɗo jaasude lorra on on ɗon accen moɗon fewten ɓurɗo marde lorra on fewten on ɗon haɗa toujours hiɗe mari goɗɗo wonɗo takko me en ko hiwa en oten yejjutu ɗum ɗon nulaaɗo ko nulaaɗo Allah on addande ɓe wahyi ko
honno ndelan ko hollaɓe laawol kaɓe rewata ɗon tawti Allah okkonno ɓe haqqille e faamu kon ɗum waɗi piipiiji ɗo fof ɓe etiɓe rewi ɗo innaali ɓe julɓe ɓe woni yimɓe hula reeduɓe wota ɓe darto hay gooto mo wota ɓe salo kala ko wiya yoɓe niwnu kala ko halda wona ne wollitima goonga on ko goonga ko en darano goonga on koye muñño sattendeji heɓotoɗe ɗin kono wona en dartoɗo aduna Allah on fof nde wotere wona en dartoɗo aduna Allah on fof nde wotere kono noon ko en wakkilo innatake joni ɓayre ayɓe ɓe ɗuuɗi ko en jebbilo yen yonnino koni Allah hoddiri ala ko wawɗen wona ɗum wonde yewtati ɓeeɗo ɓe waɗa goɗɗum ɓe muññi goɗɗum immagol ka mu'um suuɗo jemma yalta yaha leydi ndi annda amana golle ala hay fus ɓeygure ma nde nde accime hakkude ayɓe e ko honno ɓe waɗata ɓeygure ma nde mbawa ma wonki wakkiliji wadde ɗum ɗo ki ko wonki wonki bollude wona wonki yondiniki inno joni hay simo waɗale hunde ala ko komi wawi ko ni Allah hoddiri haray e garoto ɗo fayda en heeɓi mintaji 55 en daroto ɗo so tawi no woodi ko hombirte homɓe yewtere nden haray e daroto ɗo assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Waaleykum salam wa rahmatullahi aray karam ko on jarama fotti no weltori yewtereji moon ɗum ɗino si rewri ɗo e laawol ɓurgol labbede e laawi ɗin kadi ko sa'aji ɗi jownodirɗe makko ɗen ɗoɗe haray ɗen joni ka oustaz Abdoulaye almantoɗo yewtere nden ɓe tokkano en ka darde ɗo. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam haray e weltanike ceernoɓe meɗen ɓen en ala ɗo hunde ko ɓeyditen ɗo saabu noon ko ceernoɓe meɗen woodi ko waɗi ɗo yewtere nden e mbaɗa ɗo taaliga hay hunde siyana jarnaɓe du'anoɓe inchallahu taala e batte oɗo findinande tawde ɓe atti findinande en ɗo fiiɓe ɗo musidɓe meɗen karmakoɓe meɗen tedduɓe oustaz Mouhammad Chérif Diallo haray ɗe gandintina jama on fof waɗugol étoile 61 ɗum woni star 6 fi kala faalaɗo landagol e inchallahu taala fi ko yowodiri e programme ji meɗen ɗin ɗo inchallah haray yo Allah wlan ɗon yoɓu ceernoɓe meɗen ɓen wanna ɓen ɗo ko misane mabɓe hasanati yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah bi qalbin salim haray ɓe weltanama fota jama on fof kadi no weltana heno jarna nam adi mi uditande musidɓe attiɓe ɓen natude ɗo haray miɗo faala landagol ɗon oustaz en inchallahu taala haray wono oustaz Chérif ɓe yewtiɗo ɗen piiji bus fi maɓɓe haray no woodi wonɓe landade ga kadi si tawi wono oustaz Chérif haray yiɓe hunji alqur'ana sifa ɗin noneji hara ma so tawi ɓe marno projet ji wono wallitagol yimɓe fi hunjagol alqur'ana e sifa ɗin ɗon haray kono ɗo woni ko woɓɓe goo kadi landiɗo inchallah ɓen komi humpiti ko ɓe hunjaki alqur'ana kono honno ɓe hunji buy e mum andi ko hafid e muktir yani ko hunji ɗo buy hara kadi koɓe janggoɓe gandal tajwid on ɓe sellini ɗum ɗon ko ɗum ɗon mi andi kono Allah subahanahu wa taala on waɗi ɓe hiɓe yanganade alqur'ana on gueɗaljo maɓɓe e miñirawo maɓɓe haade no janggude ka oustaz Salman ɓe ɗiɗo noon ɓe gayni tentini miñirawo maɓɓe on hikka ko on ɗon naafini ɓe honno ɓe ndelan ka suumaye ka galle ɓaɗa haade juulidaji ɗin no udda oustaz Salman wi'ilan e tenen o noddunoɓe ɓe yewti fiino kumpay kon howtida ka duɗɗal wata o yejjuto alqur'ana ko o honji kon ɓe yewti ɗum ɗon honno ndelan e tenen Allah waɗi ɓe feƴƴine talata ɓe fii duɗe ade ɗen konaki takko maɓɓe ɗon fof hare ɓe yahayno ɓe waajoyo ka duɗe toon ɓe yewta ɓe miɗo wonni ɗo e oustaz Ahmadou Ba solo primo jeeyɓe markaz Abdoulaye ibn Mas'oud wonnoɓe solo primo takko maɓɓe ɗon tawti duɗal Nurul Qur'an takko maɓɓe ɗon kadi solo primo tawti duɗal an falla naaɓe wonnoɓe solo primo ɗon tawti duɗe buy wonnoɗe sengoley maɓɓe ma dow maɓɓe nder koolo ma on ɗon haade toujours ɓe yahano ɓe duɗɗe fof ɓe yewta sukaɓe ɓe waajoɓe ɓe leɗɗinaɓe fijangol alqur'ana on ɓe hari ɓe encadre kadi ɓiɓɓe maɓɓe ɓen fino ɓe jangira alqur'ana on ko ɗum ɗon no hompiti kelema ngol sengoɗa aywa gasiere on jarama oustaz haray miɗo uditana ɓeɗo musidɓe meɗe inchallah ɓe natirɓe ɗo portal dude islam Belgique. Assalamu aleykum.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم من نندم هذا أستاذ نأتيون إن شاء الله. أيوة. awa haray mi salmini on fo mi lande ke sana ala e mon ko mahadi buriya jallo wondirdo Bruxelles woni inde anden no wonani mi welo mo nango wawde tawde modon e garçon mais welti ke modja baw yewtugol men do fi o cerno yo teddo woni Ustaz Sherif rahimahullah hande no yurmi hando don ki haray min o mi profité do toni mi yamira yalla gol dendangal jama jokkobe ben fi dina kan e jama mede on inde leydi ndin yalla gol finde fatande o gido Allah sagata darani do ka dina sifande darande be dari do yo Allah fiwne yafo be haray mi yamiri be ngona be fop yalla gol haray tigi tigi on bayna fino ko do tumi farano profité do mi yallina kala jama o fo wadde hina o ma o e nder dente din fo e nder jamaji din fo finde fatunde be do yalla haray o yafto non jaram albarka ewa onon kadi on jarama Cheikh Madi ɓuuri yarede ganduna Cheikh Oumar Bari haray ɓeɗo kadi ko musidɓe meɗen hikkoramɓe en Belgique hikkoramɓe en sengo ko jamiya meɗen tedduɗo won ɗon ɗon haray kamɓe hikkotori hella ko sengo da'wa haray ɓeɗen toraniɓe duwa inchallahu taala nam ɓeɗo musidɓe meɗen nam haray ɓe musidɓe meɗen kadi natirɓe ɗo numéro lannitorɗo ɗo ɗen 52 34 assalamu aleykum. Waaleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aray mi salmini Ustaz en ɗo mi salmini on fof aray min ko Amadou Kindi woni ko mi wiyete ko France woni ko mi jooɗi nam haray ko weltanagol ustaji ɓe ɓen ɗo toro kadi Allah yo Allah on yoɓuɓe joddi moƴƴiri par rapport e golle ko waɗani en kon ka kikiɗe ɗo donc haray torike kadi e musidɓe men julɓe ɓen fof torike ɓe yarlagol fatunde Ustaz Sérif haray nannitena to Ustaz Sérif haray baaɓe maɓɓe kadi ko wakkilinoɓe moƴƴa haray ɓe baaɓe maɓɓe kadi feƴƴinino haray ko ka wiyete laɓe ɗeppere woni ko ɓe woni ka maɓɓe donc haray ko ɓangingol tun nden toɓɓere ɗon kadi e duwano kadi feƴƴinde ɓe garen tori ka Allah hinno ɓe yaafo. Assalamu aleykum wa rahmatullah. On jarama inchallah haray Ustaz e waɗino toɓɓere nden on kadi on jarama ɓeytugol ngol haray yo Allah ko mbaraji ɗin nam haray hiɗen uɗitana ɓe musidɓe meɗen ɗo kadi makiteɓe ɗo Cheikh Ahmad Ramadan assalamu aleykum. Waaleykum assalam wa rahmatullah. nam haray Ustaz en heɗiti on ɗon. Ustaz assalamu aleykum. Waaleykum salam wa rahmatullah. Yo nala toon eɗen jeytira Allah. eyo min landal angal ko haray ko yewondiri e fi o hunjagol Qur'an ɓen nana ɓen na si on tigi hunjiki haray yejjiki haray no mari probléme ka Allah e joni noon so tawi goɗɗo tawi fayde souvent kanko ko hunji wo fayde ɗum ala tawtodirde haray no moƴƴanimo joni ɓe haray dina kan no yaaji o ndaara méthode goo o continue ɗum ɗon o terto ɗum ɗon fi évutugol on probléme ɗon ka haray ko hon noon tigi adu saɗa andi haray yewtere no waɗe faamu on yani hara wona no yewtere nde faandi ko on tigi faami joni so goɗɗo innama so hunjike Qur'ana o yejjitimo mari bakkatu ɗum ko holli ko yo rewto Qur'ana on ɓe faala wiide yo on tigi jokko rewtagol Qur'ana on faami kala ko on hunji tawi mo rewtade o yejjitata joni noon so acci rewtade ɗum o yejjitay mana wigol joni ɗo yo on tigi hunjo Qur'ana o ɓayro joni o yejjitay yo accutu wona noon ko ɓayro o yejjitay ko yo rewto ɓayro o yejjitay ko yo rewto ko ɗum ɗo woni ɗum hay goto noon kadi ala hunjiɗo Qur'ana sina o yejjitay kala mo rewtaki o yejjitay hunulaɗo maki no waywa ngeloɓa en honno wendelan humamba sa ƴetti ɓoggol ngol a humimba ara yimba ɗon ara tawamba ɗon sa hunti ara a tawatama ɗon a tawama yehiga ɓurure ko noon nulaɗo jonniri misal ngal ko seede mum ko on tigi wakkilo rewto ber ko Allah man ber ko huñƴiɗa o wota hulu e on bakkato ɗon inna joni a accita janngugol Alqur'ana ma ɗaɓɓa golle goo hara memata Alqur'ana on jokku ɗon wakkiloɗa ɗon wota hulu har ko ɗum ɗon aywa on jarama onon kadi musidɓe landiɓe ngal ɗo landal rew ustaji en kadi jarama ɗen anditino jama waɗugol étoile 61 ɗo woni star 61 haray mintaji meɗen ɗi naɗuruɗi hannde kadi inchallahu taala nam haray ɗe muttano ɓe musidɓe meɗen makiteɓe Allah jeeyaɓuba assalamu aleykum. Waaleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Cheikh Abdallah. nam ustad en hetti on ɗon. Ustad assalamu aleykum wa rahmatullahi. Waaleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nala toon eɗen jeytira Allah.
haray ko salmingol on jarnama weltano on toro on kadi yarlagol sohla ko heɓuɗen kon toro Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah yafana en fatiɓe julɓe ɓen fof enen kadi Allah subhanahu wa ta'ala okku en battane moƴƴe haray miɗo arora ɗo yarlina bolonda on fop e musidɓe hiɓɓuɓe ɓen kadi yoɓe torama yarlagol haray onon kadi on weltanama moƴƴa andintingol sira maɓɓe on seeɗa humpita jama on ko homɓe woni ɓe e fi wakkilingol sukaɓen anda jaka goɗɗo no hewta e duuɓi seeɗaji ni o wawa wadde golle ɗuuɗuɗe par ce que ɗum ɗo vraiment ko ɓural immorde e ɓure ɗe Allah subhanahu wa ta'ala hokki ɓeeɗo musidɓe meɗen haray ɗen to Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah arsike en lonto maɓɓe ɗuuɗuɓe yo Allah subhanahu wa ta'ala arsike en wawugol muññagol ɗum ɗo arsika ɓeygure maɓɓe nden kadi wawugol muññagol ɗum ɗo lontinna ɓe sifa maɓɓe ɗuuɗuɓe wallahi ko suno molanago woni ko tawata heɓuɗen kono nde tawno kadi en yii battane maɓɓe ɗen haray goto kala e meɗen no yeeli kadi heɓugol sifa ɗeɗo battane yo Allah subhanahu wa ta'ala okku en o arsika ɓe o naada ɓe aljanna o hawtoyan enen e maɓɓe haray miɗo hattawa ɗo toro Allah subhanahu wa ta'ala yo tawde mo ƴettita en yo Allah taw hara o yaafike en enen kadi haray assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Haray Cheikh Yagoub on kadi on salminama hella sengo e Gabon ton haray ɗo weltana e batte golle dawa on inchallah e nam musidɓe julɓe haray miɗo uttana ɓe makiteɓe ɗo Cheikh Ahmad assalamu aleykum. Aywa haray miɗo uttana ɗo yente soɓe go ɗo gaccida ɓe Cheikh Oumar Bari. Naam Cheikh Abdallah Sow assalamu aleykum. Wa aleykum assalam wa rahmatullah. Ustaz no heɗiti on ɗon. Ustaz assalamu aleykum wa rahmatullah. Aleykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. On yiɗi jannaɗa toon. Ay ko wiyattanagol on ɗum jarna on battande yewtere ɗen en jarama ɓe yo Allah on asɓe aljanna firdawsil ala. Amin jarama. Asika enen kadi kede jettite hara mo yalli en mo yaafi en asika en wurgol amma haray mo wela en. Amin. Ay ko ɗum marno ko mi yewta toon en jarama assalamu aleykum wa rahmatullah. baraji ɗin wiyaɗam haɗa ko boɓe ko yo hakkilo ka woni ɗon e to ha ko wiɗɗen kon heɓa gunɗo mo Allah subahanahu wa taala on e teddinirtamo ko battane makko awa inchallah haray on jarama Cheikh Abdallah Sow haray nam oustad haray min mbiɗo faala landitagol ɗon e nder maako moɗon on ɗo ɗen on maaki haray e goɗɗo no hani heɓugol gunɗo mo tawata kanko e Allah subhanahu wa ta'ala on ɗon gundo no hakkunde maɓɓe haray on ɗon gundo e ko fanude on ɗon gundo mi faala heɓude seeɗa ko mi andi koye taw on tigi no gollude gollal wono dewal ka ko moƴƴagol e yimɓe ɓen ka ko wono sifa honɗum haray ko ɗum ɗon mi landiti inchallah simi yinni ɗum ɗon haray ko ɗum tigi ko wolla kon ko ɗum mi faandi aywa woɓɓe go Allah newinanayɓe ɓe heɓa dewal hertingal ngam ɓe wone waɗande Allah subahanahu wa taala e hoore gundo Allah on yurminiraɓe sabu ɗum teddiniraɓe sabu ɗum moƴƴina battana maɓɓe sabu ɗum woɓɓe ko moƴƴagol e tago Allah ngu e honno wenedelan hara ko gundo hakkude makko kanko e Allah goɗɗo ala andude ko honɗum o woni wadde kono Allah kayen hara no andanima ko woni wadde ko joni si tawi tun ko tele makka dewe yo on tigi wakkilo si tawili kadi tele makko moƴƴogol e tagu ngu yo on tigi wakkilo kono yo etto tun o heɓa goɗɗum ko Allah subahanahu wa taala e yafortamo o heɓa on gundo ɗo hakkude makko e Allah joni noon mo ɓe no udditana dambugal e nder ko wonɗen janngude on piiji boy e yiya e nanay e hono wedelana goɗɗo yaforama sabu bariru goɗɗo lettirama sabu ñaariru goɗɗo Allah huntanima haajuji sabu honno wedelan hundugol haajuji woɓɓe hara piiji ɗi no ɗuuɗe wada inde ko ɗum ɗo kono mo ɓe eɗo ɗo heɓa goɗɗum ko waɗanta Allah subahanahu wa taala gundo hakkude maɓɓe yo Allah on weldinoma ñande o wawana hoore ma eywa aray on jarama oustaz foto yalla yoɓon ko moƴƴi harade muttana ɗo e musidɓe meɗen ɓen ɗo ɗen harade muttana taw yumma meɗen nena hejja Fatmata ñippi harade watta micro e sokeje maɓɓe hawnaki hara yimɓe faala hiwrodirde jama on ɗo
haray inchallah on sey uttanen wonɓe ɓen ko ligne ɗo ɗen e ɓaara jama buyno nder ganam nam nena jafatmala ñippi assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ala ton ɗon e jam alhamdulillah nam aray sagen hetti on ɗon assalamu aleykum sagen waleykum salam wa rahmatullahi hajjere ɗon e jam alhamdulillah aray ɓe jam yo yallagol fatude ɓe nani yallama yallude kafuji men aray ene jamni o wattiraɓe fof fof yallama aray on weltanama seenagol yewta en fiiɓe ɗo seeɗa ɗay haray buyno humpa ɗon haray yimɓe lande buy fii muɗum hara ko tawata ɗen ɗon hara men ƴellitaki fii muɗum kono alhamdulillahi haray lande buyɗe men landa ɗon yewti fii majje ɗo wona ko duuɓi jeliɓe mare ko ɓiɓɓe jelo ɓe acci haray no lupti ɗo noon wona lande ɗiɗi woɓɓe hara no lanno men so tawi hara biro maɓɓe hino wuuri hara men humpitike be maɓɓe feƴƴini kono so tawi hara yuma maɓɓe en hino wuuri nini e so tawi hara ɓiɓɓe ɓe acci ɓen ko ɓiɓɓe si mawni laɓe min nana ono yuma maɓɓe no wuuri hani ɓe arno fatunde nden yuma maɓɓe no wuuri ɓe laaɓe ɓe arno fatunde nden ɓe tawa no wattingol ngol sukaaɓe maɓɓe ɓen hono ko jiwɓe ɓe atti jiidade ko ɓen ɗon janɗi seeɗa kono fof ko fayɓe tigi tigi on ɓe mari par ce que ko 2005 ɓe jombi sonnajo maɓɓe arno mana fayɓe maɓɓe ko fayɓe taw kono paygu maɓɓe gorum janum ngun o muutike huñjegol alquran alhamdulillah rabbil alamin ɓe mari suka bengoto maɓɓe moɓe wonka galle ɗon on ɗo gayni honjade alquran alhamdulillah hiɓe mari toon worɓe jowo ko kanko woni hakkundejo on e kotiraɓe ɗiɗo e miñiraɓe ɗiɗo ɗum mari kadi jaajiraɓe jeego jaajiraɓe honno e ndelan ɓen ɗon haare ko ɓeeɗo baɓe maɓɓe mari ɓiɓɓe jeego suddiɓe e ɓiɓɓe jowo worɓe mi yamiri kam min jiiɗi fof toon yarlagol en fof e kala jentitiɓe ɗo kadi haɗa yallah subahana taala e jettoto si allah mi yettinenole ɗen fof si allah jeego jarama noon kadi jarama joni aɗa jan wattude micro on e juuɗe sonke joyi abdalle inchallah abdalle nam Ardieng haray on jarama o weltanama onon kadi haray min kadi miɗo yettina ɗo nulal immorde kotiraɓe maɓɓe musidɓe maɓɓe wontirɓe hella Belgique e nokkeli Buy ga e haray ɓe maaki haray ɓe weltanike Cheikh Oumar Bari e fi ɓanganduyi koɓe ɓangini kon ɗo e haray kadi ɓe maaki kadi ɓe weltanike jama on fof kala wonɓe heɗitade ɗo e ɓe ala heɗitade ɗo heɗitoytoɓe ɗiɗo message ji haray ɓe weltanike jama on fof e batte golle ko waɗi kon e fi battane oustaz Chérif on haray kadi hiɓe toraniɓe yaafuye hiɓe tori kadi julɓe ɓen fof kadi haray inchallah kamɓe ɓe guure nden hiɓe ɗon haray kala ko musidɓe ɗen e julɓe ɓe wowi hollude oustaz Chérif haray ha joni kamɓe ɓe guure nden hi dambuɗɗen no udditi haray ɓe wawi hollutude ɓe inchallah haray no ardi golɗo nelol e ceerno Sadou Diallo wontiran ɗo e sengo Belgique ɗo ko wiyeteɗon Anvers inchallahu taala nam haray ɗen guttana ɓe musidɓe meɗen ɗo inchallah ɓe makiteɓe ɗo ɗen Kaba Sala assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullahi on jarama de nam oustaz en heɗiti on ɗon inchallah aray on jarama de oustaz assalamu aleykum waleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ara men nani makuji mon ɗin ɗo ara min kadi ko jarnugol noon duwano on ara yo allah on yoɓo ko ɓuure moƴƴude joddi o biographie ko waɗan ɗon en ɗo ara nde fatunde ɓeɗo nde tuusi boyi kono lan ɓuuri tanƴinade wa jeunesse on ala aray komi torotto jama on minen jeunesse on komin ɓurtu wakkilade aray allah on inno yaafo say ɓe feƴƴimɓe ɓen naada ɓe aljanna aray on jarama onon kadi allah on yoɓon jotti aljanna salamu aleykum aywa musidɓe julɓe tedduɓe hiɗo gandi haray jonde men juuti moƴƴa haray ko ɗon ɗen hattude inchallahu hande e saabu noon haray ɗen gandi haray ceernoɓe ɓen kadi programme ji no ɗuuɗi haray si tawi jon juma on kadi jaaɓi haray en juma arowo kadi inchallah haray oustaz o weltanama fota fota haray ɗon min tori allah yo allah ɓoyi noon hakkude amen o andina men wonde e meɗen hani jokkitagol programme ji ɗin
wono yewtirɗon ɗon inchallahu taala haray meɗen duwani on meɗen weltani on meɗen jarni on onon karama koɓɓen fof e min tori Allah Allah hokkoro men nafa moɗon ɓuri ni e okkora men kadi courage janngugol hara wona e ɓattagol on tun hara heɓaari gandal e juuɗe moɗon inchallah haray musidɓe meɗen goono tori on kadi onon karama koɓɓen ɓe maki haray ɓe tori on yon anndutu kadi winditangol en defte sabu noon haray e wono sifa nde mayde oustad Chérif ɗo si tawi hara ɓe windi defte ɗum ɗon kadi haray wallitoto jama o moƴƴa kono haray ɓe tori on onon karama koɓɓe wattugol yiile ɗum ɗon fota fota en toriki Allah Allah newi inchallah. Alors joni Cheikh Abdallah nam joni haray min nani makuji ɗi min weltike min du'ike mi wasiyoto onon sukaɓe nam o ɓeeyo inno kayen kadi wawa Oustaz Chérif inchallah haray enen ɓittuɓe ɗo ɓen koyen ɓeydu wallidirde ɓeyden jogondirde ɓeyden honno e delan hawtinde golleji men ɗin haa ɗi wawa yaltinde haray pehe buyno eɓɓa yimɓe ceekuɓe men feƴƴi wono Oustaz Chérif ɗo wono Alhaji Boubacar Kankalaɓe wono Cheikh Wuri Simanteri Cheikh Mamadou Alpha Sifa feƴƴi ɓeɗo fof feƴƴini siɓe acci ɓeygureji ɗo e honno enen haysi en wata waɗande ɓeygureji maɓɓe ɗi goɗɗum kono ɓe wawi waɗande ɓe kamɓe kaɓe Allah waɗaɓe baraji e nder muɗum inchallah haɗa programme on no fokkintinede min halfine ɓeɗo hollita on feƴƴina noon en hewdina noon en jama on inchallahu taala haray ko saɗi moɗon ko tooli eɓɓaɗo si on programme eɓɓaɗo ɗon ɗumannama on hewtinte feƴƴina noon en e jamaji ɗin si allahu newni haɗa meɗen cippi fi on programme noon e nder ɗebbalɗe ɗo si allahu jaɓi inchallah on jarama oustad haray dambugal ngal no udditi inchallahu haray miɗo tañjini tun haray hejja no marno ko ɓe maka fi muɗum kono haray ba jonde nen juuti inchallahu taala haray e inde équipe on ɗo haray kala ko tawata golleji fi dina kan no weɓita haray menen ɗo meɗen habbiti haray ko saɗi ko tooli ko lawol kisal inchallahu taala haray on jarama fota assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatu am Cheikh Issa onon kadi on jarama Allah yoɓon ko moƴƴi waɗa barke e ɗiɗo yanguiji o waɗa barke juriyaji ɗin o arsika en kadi gollal ngol hara ko fi makko kanko Allah subhanahu wa taala haray ɗo weltana fota hiɗon jarna yo Allah heew en o reena en fof o ayna en o waɗa e yangantoɓe kaɗo din hara koye hoore fiino Allah welto hara wona yimɓe ɓe mantu inchallah jazakumullahu khairan Cheikh haray saiji aro inchallah aywa musidɓe julɓe tedduɓe haray ko ɗo jonde meɗen nde woni hattude hannde kadi wono nanirɗon noon inchallahu taala haray e yontere hannde kadi haray ɗe gandintina ko wonno ko technique hannde kadi ko yumma meɗen Hadja Fatmata ñippi Cheikh Mamadou Aliou Bari Cheikh Alpha Mar Diallo e musidɗo moɗon Abdoulaye Diallo wondude Cheikh Issa wontiranɓe en sengo Guinée Conakry haray ko wonanno en ko micro ko oustad Cheikh Oumar Bari ɗen toro Allah yo Allah holan ɗon hokku en e jemma moƴƴo yo arsuko en tawede oɗo juma ɓe Allah muyaari o kadi yo tawoye juma aroyo o Allah ara ko yaafaɓe si ƴettita wa salllahumma wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala ahlihi wa sahbihi wa sallam tasliman kasira assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal